U moru svakodnevnih briga odbornik je Skupštine opštine Kuršumlija zaokupio je ovih dana jedan nesvakidašnji problem – visina skupštinske govornice. U našoj Skupštini postoje odbornici nižeg i višeg rasta. Predsjednik Skupštine je mnogo niskog rasta, znači negdje je visok 1,65 m, a govornica je bila viša za 30 santina. I on kada je izlazio za govornicu, znači praktično se nije video. Znači odbornici iz sale nisu mogli da ga vide. A i niži odbornici su se ustručavali da izađu za govornicom kada su htjeli nešto da obrazlože ili da pitaju. Pitanje skupštinske govornice ujedinilo je odbornike opozicije i vlasti više nego bilo koji problem do sada. Bilo je nekoliko ideja da li da napravimo još jednu govornicu ili da postavimo neku stolicu kad izađu ovi niži, ali vidite, ovo je ipak najbolje rješenje. Među odbornicima ima i dvometraša koji se ne žale. Pa nema primjedbi, znači oni lakše da se oni malo sagnu nego ovi da se penju na stolicu. Naredna sednica Skupštine opštine Kuršumlija zakazana je za kraj marta i kako saznajemo trajaće duže nego uobičajeno. Ne zbog dnevnog reda ili problematike, već zbog najave da će se za diskusiju javljati i oni kojima je visina govornice do sada predstavljala smetnju da se oglase.